Fia amankwa tamaklo bedroom health tips na osheno aha na edi nkomo 5 minutes sebe ya ba time gbenya ho akomunyuma so ti yenche kra na so behu say ebedru fiada no na wasuade bebre ya hyase adwoada ya kasa fa malaria ehu ya boni nyina atofa adwoada no ebinada nso dog de efemu hwe horses ede ma itumi de malaria brain tontom no say ya na ye creating tontom no nenenso ye behwe sentontom ni bi nya wura ne hu nsuo ne wura me body ni mu a ye kase manya malaria no a ensunsan so be de na ede de ama mahu say ni aye mi malaria nti o so mitu ho anamo mene doctor mame ya esel ena edin komo na wotwimo dog enanso ye na se ne nchechira wode maye se malaria ba ni moja mu a ana ntontom na kame no mo ba mi moja mu a science be na be dan yedi nti se wonya parasites no wo moja mu a na je say wonya malaria no obehu say bia wo ho na wonya fever ho ye hye nipa no ho ye hye sometimes so ho ana awode no ontumi ndidi ase numia ni ni tipa no wayemre so commonly ni nema sia ebi no wo ho kra omunye test ko meka so omunya malaria these are common things that signs and symptoms are obehu but unse kwala no so wo ho a obehu say bia kwala na bia onyi ontumi nkata ba wo ho a ne ho ye hye wo ha obobrim umani nfunsu ono enu so betumi ama o hint say malaria na kwa nenya so these are different common signs and symptoms are with menya but say yamfa ho edura to me progress say da obehu say nipa na fe no madura na ye ni ho adwuma na ye ho bibia obehu say later na nipa no ni nkosua ye yellow akokosua de color different jaundice and also odun so ayese cook na ebin so ho a unse nipa no wada wo frɛ na on sorry say when you are comatose kakra say on your conscious or your conscious malaria na inti malaria treat no asase na edidi komu a inti ye wo uncomplicated and complicated malaria but they are yetanya ne uncomplicated form but ebinu to me progress a omunya complicated malaria once a omunya complicated a obehu say beyond sa ho hye ne etipa ye ne a wo ede no antumi ndidi no ni fatigue na face say nipa no eni nkosia ye yellow ontumi home papa ejunso no mu asesa enti enu sa no sati hu no sa it's progressing to complicated phase since we na ya ye hu say nipa no onya malaria na ye complicated nane say malaria no ne ho ba ye mu no bibia sa o say malaria no kumkrofo e wo rural areas change ye wo in crying ye wo in cry ya na ye hu no say ABB because offer her pharmacy or her offer her obenya baby obey test nti enhye dan hu ne severity but wo baby a ndro no ben wo ne access hospitals and ben won say kumkrofo once na obedru hospital bia kra na we do complicated malaria kumba kumkrofo ma na nkra ne ma it covers all kinds of people but the children are more vulnerable into no omu death ne more change nti malaria na chemia eni kwa se me ye me hu adura na enti enu ni problem ma ye hu amafo self medication enu na amafo taye some for say malaria no omu ni malaria ni momo enti omu ye familiar omu hu signs and symptoms no afa edro but fever bia anya malaria headache bia anya malaria enti ideal thing is ben hospital bia so na malaria but bo ho a plasmodium parasites dodo e woni mu enye de draw benuma e beboa no e wo se onko na ema no de be fa nti mu nti wo ti fie na wo no fo se o ye wo ho bibi wo se onko hospital na enhwe se e say maybe uncomplicated malaria but e bia dodo say na wo a severe form na say wo se enhwe mu nche na enhwe de wo se enye fa ho but wo ti fie na onum dia ope bi wo ho a complicated obi ehu e be hu kra na e be late I see nyambo chan ye nto aso channel so se na wotwi mu nkomo ye echidi anase malaria fio malaria nti e de obi komi ho bia ke boye hu ban ko hospital e ko check hwe yansa ke nusa me sure so wasua de tie na hu ahohye bia wonfa no se malaria test hwe no one hu aduru ankasa yeda se aseda ye endpoint homeopathic clinic ne dia
oyare nko ade akọ diabetes ne hypertension obeshow na ohu ayodene 0244867068 ochina kwa hodin ho a yeshia